Kalian jom kada cai ti osing kami mendag sini. Lai tarik na karway arjan ar ilawan ni kentu ya ka district administration ka ni office jom deputy commissioner himut ni kentu ni DC Andre takapar pengiban ti yang bai haban lit mijun kam ti lang ni ti la instruct ni kentu ni baru ni. Dah kan ni ka dorkas ka bangi kentu ni ya keren ni ki panding sai ba balai fi impose ya ka 144 CRPC hapo Shillong City ba ka ba hap bro ka sot te ngong yeki ba ki ong ba ke happen impose ya kani ka 144 de ba kejingja ha tu ka ar pu pradarek te ka order ki ai ha tu ka lai buai tengi na kalian jungi la tho ang ne bangi la kan dak ba sai ba kajing pemi ya kani ka hukum 144 RPC ka ya tengko ba ka artikel 4 ba kendai ba harpusan wat ka sa Supreme Court ho kala ong ba ya ka 144 CRPC la ban exercise man ka force ka pot Henry ka ba ande hang ni pat ka bangi na kalian ba seng ngimla ban priang ka takadaw ngi wan ni kentu lang ban recall no ya kani ka 144 CRPC bat ban ai no kiwi penon inde ban perking ka ko 144 ka bam ya ha beringi hang ni ong ba la i hi bo menta na force ka pot ba inde tam seng bahalang mo inde tang pressure group ubi ni wat kinong hikai kinong sedja kijak ki demil ki nong hikai contractual ki bobon ki cultural organization dat nong ta religious organization ya ka tur ngila keren ba ban kita ya ka right to religion ro nging so ya ba kinda hapan fan permission te na kalen jung ba ni ti long bet ba ki impose ka ni ka wan ko RPC ka de halor nong lem ban encourage ki bro khai ki bomot ban shim kanu kanu benta grali ban ong yeki ban shim ka permission te hadin dala ya kan rong na kanyang kijungki kinsa ya song ay kanang sibir kinsa perkat ba dada kin resign na kin recall na ya kanang 144 ka ba ako ujelag kum ka Supreme Court mo kala da kerja ita baya ka 144 CRPC kala ba exercise ta ka song ha ka jing start jong administration pat kunno ba kin rekam ya kanni tani pat ni i ba kala long violate ya ka constitution yan lane ya ka rekam jong ka ri India tangi ni persyak ya ka ai ka ba ka district administration kale ngingim suya ha ba kum ka retis ni charge ng India kami hap na le ta habi dei bat menakan dia bagi hap ndam gitu kise tu ngingim suya ha ba ndei tang mo kito gising balang gebra yuse ndrei wat ki RSS ru kira yuse ngirung idon ka simbolik ko idon yulati ila bandra akno kono ko por ba ngis ndalah dei ko por ngis ha bandra tengin saya pikai hir ba ada ya kiwe ki kon hon kisha yangi kin khang ta ta ko mla na pyang but gajing phap ndam to ka long ka ba penpo lane pinjam daw ya ka long rinjeng aba kiara lane pendeng ya lama tengi na kalian cumi ko hada kan da masai kan kalian ki jongi bada video permission kami kata ta bot kata rumi stress baki de ban recall baki de ban ai da kata ka 144 ban enforce kata ka power tang baki la don apa bot ndrei kin pendon kam bakla ber ka an kata nginum la ber yang lano